Imbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Hello, Daddy. Hello, Carla anak. Kumusta kayo ni Lola dito Pilipinas? Nakagatang ka din ni Lola Mitiagas na? Wan, Daddy. Nakagatangan. Nasayat nga raw, anak ko. Kahit, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, Daddy. Ay, wan gayam. Ada kumakayat ko akid dawan kada kayo. Anya dahi ta, anak ko. Ibagam lang. Itad mi ka ni mamem, no anya dahi ta. Kayat ko kumatibaro a cellphone, Daddy. Ngamin, daanan da ito cellphone ko. Dahi talaga, yam anak ko. Malala, inton bigat. Agi pa wita kiti kwarta. Pilyem, tay kap-kap ni ka masilpon, anak ko. Thank you, Daddy! Yes! Makagatang ako ni tibaro a cellphone ko. Itay da pala dito parke. Ang awan pala ang ni Carla. Wan nga rod, friend. Nagpayag mo't. Ay, natiti kasursuron ko nga ramidan. Ti agur ura iti mabayag. Ay na, sumangpet tula da babae tayo sa gunot ko. Nagbayag? Ay, agur ura yung dagi gagayam tayo ija beach. Urayan tabiit. Sigurado nga asidagdag siya. Ay na, pasensya kayon ha. Naladawak. Ay, sa dino kami tinapnapanam. Pasensya kayon at talaga. Napan ko ngamin inala di pawit ni Daddy a kwarta. Isuting gatang ko iti day tibaro a cellphone ko. Oh, kita Ay, wow! Wow! Ay, na nagpintas matanday ta cellphone mo? Tay nanginaday ta Ay, sana all. Daan nga minan di sigo da cellphone ko. Isa di mawatak ka ni Daddy iti gatang ko. Nagpintas matdaytan, friend. Ninginaan a cellphone. Siya kumamot tigatangan ni nanang. Ala, mapantay yung arodan. Sigurado nga agurura yung dagiti kakadwa tayo ije beach. Pumapala ka talaga iti day ta cellphone mo, friend. Nginginaan. Ay, padasak man mat nga ibaga ka ni Papa inton umawag kanya. Ay, sigurado nga igatangan na kaday jay, friend. Sabala ko Amumat, stricto ni Papa. Umapalak at talaga kada kayong adwa, Carla, Ricky. Oh, apay matlina. Wan gapot na amin na kayat yung kat kabailan tinaganak yung agatangan. Cellphone kas kada laptop, kat nalakadalaang nga ipay kada kayo. Ngam siya. Mano atawanan day ti cellphone ko. Nabutak pa yan. Ano saklat ta. Gaputa dinak maigatangan ni Nana. Ay na, friend, maigatangan na kadayjay. Saan pa siguro nga ita, Kasano ko maigatangan na. Kat manula ang ti sweldo na kas babaunan. Iso ang malabo ang mapasamak day na. Oh, nasaya at hadakan anak ko. Nakaluto ako ni ti pangrabiyanta. Idi sumtabag mong tamanganta. Oh, apay akas to tilangam, anak. Nanang, ang mga numabalin nga igatangan nak iti baro ang cellphone. Kitaan nyo man ti cellphone ko, Daan, kan lalakaan a cellphone. Di yu pa'y magatang amin na kayat ko. Kwa, anak. Ay, pasensya kan. Amumet nga da maintenance ko nga agas ko. Ay, iso nga minti daduma paggasgastusak, anak. Kanti pa naghadal mo. Dayta ka na yun ti bagayo tunggal adda kayat ko apagatang kada kayo. Dita kayo man lang. Ay, Lina! Mabiit lang! Lina! Apay, anya ti kayat mo cellphone, anak ko? Kayat ko, tayo datatak na anak agad aman sanas, Papa. Tayo kasla iti cellphone ni Carla gayem ko. Tayo agbalor iti 30K. Anya? Nagginamaten? Aga mala, di ka madanangan, anak ko. Kasaritak ni mamam tayo so tagi pawit iti kwarta ng gatang mo, ha?
Thank you, Papa. Kamodyanan na, masukatanan ti cellphone ko, alalakain. Awanan niya man anak ko. Tinapateg, i-guide mo ti panagadal mo, ha? Yes, Papa. Di ka madalagan. Kita ti cellphone ko, friend. Ay na, nakaraglagsaka. Gaputa nagatang kung dahil cellphone, akas iti cellphone ni Carla. Wow, friend. Ay na, umapalak ka talaga. Siyak laang ti kastoy ti cellphone. Lalakaan, kendaan, ngam saan latta masukatan. Ibangam ngamin iti inam. Agpakaasi ka ken kuana. Ay na, friend, oray agparinto mga iti sangwanan na. Di nak maigatangan iti kas na cellphone. Gaputa umanay laang nga panginaldaw-aldaw mi ti sweldo na akas babaunan. Ganun? Ay, no kayat mo? Itid ko lang kan di sigod na cellphone ko. Talaga? Yes! Itid ko kan ka. Awan mat sa bali apang tedak. Ay na, agyaman ak, friend. Thank you at talaga. Ne, nangalaam iti dayta cellphone, anak. Saan mo taday ta di cellphone mo? Awan bibiyang yo, no sa dino tinangalaak nanang. Kundi yun damagan pa. Imbaglakid din tadapay gayem ko anasyan kanyak. Iso nga impadawat na daytoy. Gaputaam muna adi nakabailan nga igatangan. Ha? No nagadal kayo kumangaming itinasaya at idi, dinatalgad ko matitrabaho yu ita. Saan kat ababaunan? Manipod ubi nga, aging gaita, babaunan kailat na. Anya? Kitaan nyo man dagiti dadakkel dagiti gagayim ko. Pasig da amin nga da ije abroad. Iso amay iti da amin ti kayat ti anak da. Ngamda kayo. Ultimo baro akawas ko. Di dak maigatangan. Lina, anak. Saan kumamot akas ta ti panagsasaom kanyak Imbag pa'y dagiti gagayim ko. Amin akayat da. Ited adagos tinaganak da. Ngamda kayo. Pulos. Ay, pasensya ka na, anak ko. At di ka madanagan. Padasag ti umutang iti amok. Tauray ikarok tulatan ti utangag. Kat no pa utangan dak, itad ko adagos kan ka. Tapno magatang mo di cellphone nga ibagbagam. Ay nananang, saan apasig asa ulaang? Ibagayon tulatan no adda. Makauma. Anya mo tanda ito inluto yu asidaan nanang. Kanayon mutlatan nga ugot ti kamote. Makauma. Ay na, pasensya ka na, anak ko. Pasensya, pasensya. Kanayon latta nakasta. Inurnong ko nga minti sweldo. Iti kalabas, anak ko. Ha? Addo ti kwarta. Sapay ko mataumdas day tangay gatang mo iti cellphone na kayat mo, anak ko. Adamat gayam kwartayo. Ha? Mala, jakon ituloy ti mangan. Iduling nyo latan. Innakon. Ay na, amoy friend. Nakaragragsakak ita. Ha? Taapay, friend? Ngamin, nakagatangak mo tin iti cellphone ko. Ha? Atoy Kagat-gatang ko la itay. Wow! Uy, nakagatang ka mo iti kasta cellphone, friend. Kunak mo noon ti kwarta ni nanang mo, Ay na, kat inurnong na ti sweldo na, friend. Kan imutang pa iti boss na. Iso anagatang ko daytoy. Talaga lang, ha? Ay kat, agpapada tayo na, friend. Nakagat aman sanas, titatak dagiti cellphone tayo. Nanang, kwartayo man. Ay, awang kwartak alina. Di kay pa nagsweldo aya. Awan masweldo. Tadyak pa'y naikaro di utang ko iti bus ko. Ay na, sumapul kayo ngamin iti sabali apang gadan nyo Panawan yun day at trabaho yo. Tanagbasit mati sweldo yo ijay. Ay na, sana mabalin. Tada pa'y utang ko iti amo kanak ko. Anyamatan. Sabi gumatang ako maitibadok. Naimbag pa'y dagiti gagayom ko. Tanagpipintas kan branded amin na kawasda. Ngamisyak, puro daan. Takasano,
Pasig awagwag tigat-gatangin nyo abado. Ay, agan-anos ka kadi anak ko. Naimbag tulan umakalpas kay ti panagadal mo. Tauray gatangam to amin akayat mo. Intun addan na talgad apang gadam. Kaanon to pay ngay dayta? Ay, jak pa'y ma-enjoy matiki na teenager ko. Tanagalasmat dagiti kawas ko. Ne, apay dagita abag. Papanamli na. Inak agsapol iti pagtrabahuak nanang. Anya, kadkasanon nga ti panagadal mo anak ko. Ay na, maudin dayta adal-adal. Agtrabaho akpay, tapno maadda anak iti kwarta. Agadalak to, no adon kwarta. Ay saan? Agadal ka tay karigatan ka pagadalan lina. Nagkarit kayo amang ibaga iti kasta. Ngam di yumat nga rod kabailan nga ipaay amin akasapula. Minor di edad ka pa'y laeng anak ko. Anya ko matrabaho ti sirkam. Ay nananang, nalakaapik yan ti tawan. Basta, adda sirkak at trabaho. Kadakkel ka no ti sweldok ijay. Yag mo man dagita abag. Di ka pumanaw. Pangasim ko manak ko. Ay, di yuman agawan dagita bag ko. Dita kayon, bye-bye andak. Tadakkel akon, kabailakon ti manggad iti pagbiag ko. Lina! Agsubli ka, anak ko! Anya trabaho ti sirkam, Lina. Club ka numat. Kung nagigayam ko iti Facebook, Ha? Ala? Anya trabaho mi jay ngay? para serve ka no iti arak kan pulutan dagiti customer. Kat pinalubusan na ka ni nanang mo? Saan? Ngam impilit ko. Basol namat lang nga. Tadi namat maitad amin ang kasapulak. Ala, saan ko maakasta, friend? Di mo tangtangsitan di inam. Ha? Tapno amom, friend. Apapalan ka. Ha? Apay mat. Anya kumati apalan nyo kanya? Ata kadwam ti inam. Ha? Saan nakas kada kami kan ni Ricky? Maminsan la iti dua atawon a makita mi tinaganak mi. Gaputa dadakit nga ron iti abroad. Syakit di anti umapal kada kayo. Gaputa maitad na amin akayat nyo. Nagasat ka, friend. Uray sana maitid ti inam ti amin na kayat mo. Ngam kadwam iti inal daw. Mariknam ti panangipatagnakan ka. Ngam da kami ngay. Isungay ti itad da amin na kayat mi. Tawan dakat nga rod iti sidong mi. Ha? Dumalatan no makadwam dagiti dadakkel mo. Tano adda parikot mo. Adda pangibagaam. Ngam da kami. Awan. Sa anak ngamin amap na kiti telepono laang nga pagsaritaan mi kadagiti dadakkel ko. Carla, Iso adi mo ko mapagsasawan ti inam. No di na maitad amin akayat mo. Gaputan na balbalur ti presensya na. Ngam dagiti na in materialan abanag. Kinapudno na, friend. Nabayagan akailiw ko da mamakan papak. Tamani po dumingak. Awan da iti danak. Niyayak tinadakkalak. Nga oray kayat ko kumamat nga ko panida. Nga madada iti adayo. Puno may tanda amin nakasapulak. Nga adalat ta kurang, friend. Kasapulak ti presensyada. Nga anyan. Mas napatpatag kadakwada ti trabaho na ngam siya nga anak da. No tutuusan, adun ti urnong da. Mabalinda ko man ti agawid, tapno makadanadak mat nga anak da. Iso nga isang sangit ko latan tinakaro nga iliw ko kadakwada. Tamok mat kiti apara iti masakbayak ti pampanunutan dalina. Iso asika. Gundawayam ti kanta tinam iti puder mo, friend. Saan nga itinayin materialan na ba nagtipang ifokusam iti atensyon mo? Tanapatpatag nga dayo ti inam ngam dagita abanag. agawid akon. Takayat ko ang makasarita ti inak. Husto amin nga imbaga ti gayam ko. Arumbang lang ay patag ko ti inak. Nangro nakat nakasingsing patunay kanya.
Masya naklakot nga rodan iti inak. Gapu iti kinatangsit ko kan ko na. Balot! Balot! Inanang di kaya. Balot! Nanang! Aglaklako kayo iti balot. Ah, ay, wen, anak ko. Ay na, agyaman nagtanag subli ka. Ay, kaangangkat ko launa iti lakok. Aglako aktap no dara sa makaurnungak iti kwarta. Tapno maitad ko amin akayat mo kat di na kun panawan. Nanang! Ah, Pagawanindag ko mo. ah, Sorry, no tinangtangsitan kayo iti kalabas. Patpatgan kayo, nanang. ay, Lina, anak ko. Yakon pumanaw. Katagadala ka na imbag. Kat ilakok ti ginatang yo ang cellphone ko. Tapno adda pagbayad yo iti utang yo. Kan tulungan kayo ngagtrabaho no awan klasik. Ay na, Masyanak ngamin kada kayo. Nakitak no kasano ti panagsakripisyo yo para kanyak nga anak yo. Ipatpatag kayo, nanang. anak ko. Ipatpatag ka mo. Di mo pabasulan ti inam no naipasngay ka anak kurapay. Imbes at ang sitam, tulungam kitdi kan ipatag mo tapno nasaya at to ti biyag mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Ita, isagot mi kada kayo ti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ag-overtime ka kadi, Beth? Saan, Weng? Agawid akon. Agkuyog ta nga Ruden? Ay kwa, adapay papanak, Weng. Ha? Sa dino, ha? Makisinara ka ka ni Toto. Anya? Ket, anya nga roti baga kini Alvin, no damagan na ka kanya. Sigurado adamagan na ka kanya. Tamay may sakit nga rod abalay, ti pagababangan tayo, ha? Ay kat, ibagam tulatan na nag-overtime, Weng. Anya? Ay, sige nga Rod. Si Katimatungpal, Beth. Omdas ka din dayta, Beth? Allowance mo iti makalawas dayta. Wen, Toto. Dakkelan agatad da ito Agyaman nak, ha? Di ka yaman. Tapasat ti panagayat ko kan ka dayta, Beth. Ay ayatin ka. Kat sapay lako pa, tasak tulaeng tayatem. Promise, Toto. Awan to ti pangisukatakken ka. Si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Agyaman na, Beth. Si kalaeng inspirasyon ko ngagbibiyag. Agpadata, Toto. Kasta akmatkan ka. No manugot ka kumahan itikid kidawek. Agkasartan. Wen, dumtang to dayta, Toto. Saan ta ko mga agapura? Kayat ko pa'y tagpapas nga agbalasang. Beth, agring ka. Aldawan, Beth. Anyat orasan, Alvin. Alas 7 ni tagsapa. Nagkapami ti rabi. Apay anala daw ka asimangpat. Apay, saan ay ang imbaga ni Wengkan ka? Nag-overtime, Kanayon latta na kasta.
Mabit man lang talak ti wallet ko. Atoy, inayon mo iti urnong ta, Alvin. Nangalami ti dayta a kwarta. Tay allowance ko nga ititad ti kumpanya kanyak. Sukat ti kanayon a panag-overtime ko. Anya? Alaamon, ammo ka na sa limot-mot kay ti kwarta. Iso asikat ti mangidulin iti dayta. Amumatan kanyak, gastadora. Iso asaan ko abagay tagig gamit ti kwarta. Sikat ti paradulin iti kwarta ta, Alvin. Agawid ako di probinsya inton bigat, babes. Inaksok na lang ti paparamid ta, balay ta di lugar tayo. O sige, babes. Kisayam ti urnong tano kasapulam ti kwarta. Wen, ta sulduak dagitag trabaho iti balay ta. Okay, makaamu ka, Alvin. Kitaan mo nun na ti pagsayaatan ti may patpatak dara balay ta. Kat apaman amalpas tayo jay, agkasartan. Wen, Beth, ngam sigurado anay buston ti ornong ta. Nun alpasen ti balay ta. Agurnong tan tupay iti pagkasarta. Sana bale, kanayon mo ti pa nag-overtime ko. Dakdakkel ngamin ti birok ko na overtime, Mac. Isa, paspasensyaan na ko na, no kanayon amaladawak nga agawin. Wen, maawatak day ta. Beth, pasensya ka na. Dakdakkel pa'y nga amang ti sweldom ngam siyakon. Ay, talaga akasta. Kan syempre, kanayon na kag-overtime. Iso ang natural, adakdakkel ti masweldok ngam sika. Rumwara, Kweng. Sarakak ni Toto. Nagpakada ka kadikin ni Alvin? Siguradong agdamag manen kanyak. No di nakamasangputan dito apartment. Nagawid iti probinsya ni Alvin. Anya? Ay, sige nga, Rod. Agan anad ka, Beth. Agyaman, nak. O sige, patuloy ko na. Taamangan numatagtakan ni Toto amang ururay kanyak. Ay, huwag kayam, alam da ito'y, oh. Ha? Ikanak manan iti kwarta? When, pagmeriendam. Agyaman ak nga, Rod. Friend. Adaman damagat. Asino ka di kadamang tuto kan Alvin ti talaga ngay ayatan? Weng, masapol pala damagam day taaya. Siyempre ni Alvin. Amumot akwartalaang ti kamat ko kan ni Toto. Diyan ngamin maliklikan tagdamag no maminsan. Kabut-butang tararamidan, friend. Ay na, jak tupay madanagan. Si Kantulakit din. Basta relax ka lang, Weng. Kabailak da ito eh. Malmalpasan ti balayo, Alvin, anak ko. Wan nga rad nanang, nagbiita. No anda kwarta, mabiit malpas. Sa bagay mo't kidi nanang. Da kayon ti pang tidak iti tangdan dagiti trabahador, nanang. Da kayon ti pangital ka. Tagsubli at mo't ladya syudad inton parbangon. At dapay ngamin trabaho. Nakuwan na. Anyat plano yung ay kanibet no malpas ti balayaw. Agkasar kayon. Saan pa'y siguro, nanang? Tanaosar min ti kwartami. Agurnong kamin tupa iti pagkasaran mi. Ay katwan sa bagay, saan yun to na problemaen ti pagnagdan niyo? Tandan nakasaga na abukod yu abalay, anak ko. Hello, Beth? Weng, ada ka din dito apartment mo? Wen, sika, ayan mo? Kadwak ni Toto. No agdamag ni Alvin, ibagam nag-overtime mak ha? Wen, ariglado. O sige nga Rod, agyaman nak. Di ka madanagan. Siya kung ti makaamong agrason kina Alvin. Thank you, friend. Bye. Bye, friend. Oh, nakapimpintas ni Beth nakaturog. Nagamo ti ropa na. Nagmayat na buybuyain ti ropa na. Bayat ti pannaturog na. Ayan tinago niya cellphone.
Ang damot to'y cellphone na ditirabaw ti la meseta. Saan mat ada ito'y tinaguni? Naimas ti turog na. Kita kitibag na. Amang ano importante nga awag na ita. Nagsardengan. Pasensyan ni Beth. No pakibiyangak ti cellphone na. Kita man. No sino tinag-text. At dapay gayam sa bali a cellphone na ditibag na. Ne. Babes, matinagan tinag-text. Babes, sa tino, tayan mo, adda akon dito'y apartment. Agawid kan, takailiw ka, babes. Anya ti kaya tasawan na ito ya? Beth, nasaya at nakariin ka na. Sino? To'y nag-text ka. Babes mo. Apay nga dakan ka na ita a cellphone. Song batam ti damdamagag. Sino da ita, babes? Babes, friend, gayam, toto, niweng dayta. Anya? Babes nga min, tinawag mi kaniweng agayam ko. Uray damagam tukon kwa na. Sigurado ka? Uwan nga rod, padyan ako ma. Promise, sa anak nga agululbod. Anyat ko na aya. Daytoy, basam, pag-awawidin na kan, tamailiw kanukin ka. Ay na! Una yun day jagayam ko. Kay iliw nakmanan ti bruha. Pudno, timbagan ni Bethken ka, Mang Toto. Siyak day jay. Babes nga min, tinawag mi kin ni Beth. Kasta ka di? Un Mang Toto, may isa nga min takin ko kay apartment na pagababangan mi. Agabay ti apartment nga yan mi. Okay, weng. Agyawa naglaulay. Sige nga Rod, saan ako niyagbayag, Mang Toto? Agyawanak, pasensya kan weng. Si kapayente di manon dito'y balay. Awanan niya man na. Tinapatag na ibagak tagpaiso. Amwam no sa dino ti pagnanaydan ni Beth. Hildo. Wen, sir. Kunak ano amoyo ti pagababangan na, sir. Saan? Tadi na kaya't niya tulod ko iti dagos na. Anya? Ni, apay ngay. Diyak mo, Hildo. Ngam awaren ti pakibiyangam iti dayta. Basta ramidem ti pangibabaw nakin ka. Wen, sir. Matungpal, tibili nyo. Umuna ka ro na rumwar, Beth. Aginana ka. Tawan trabaho mita. Wan Alvin, aganad ka ha. Okay. Bye. Bye, I love you. Ay, sorry Toto, naladawak. Nabayag ka din. Ala, agtugaw ka. Apay akas na saan ka naragsakit ha, Toto? Ada ka di problema? Sino ti lalaki akadenden namin di apartment mo? Anya lalaki? Agmay-may sa akijay. Awan ka duwak. Dagito'y ti ebidensya. Sino to'y lalaki anang agagkan ka di tilatawan? Ladawan mi ka ni Alvin daytoy. Iti ayan tiri daw ti dagus mi. Sino day taan ang lalaki, Beth? Kwa... Luklukod nak, Beth.
Amom, no kasano ti panagayat ko ken ka. Ngem apay ama iturod nak alukuan. Sino tayo alalagi ko nak? Ikwa. Pagkawanan naktoto. Ngam kinapuno na. Nabayagan na kayat ko ti makiwin naswaskan ka. Nabayagan na kayat ko ti agpuno ngam jak maramid. Isa pagkawanan na kuma. Awanan kay tibain. Kapo iti naramid mo. Subiyag amin ngayon inted ko akwartakin ka. Anya? Bayadam amin dagitay. Tano saan? Itarong ka. Toto, sikat ayayatag, sikat ipiliag. Hinututan naklang ni dya lalaki. Iso tinangala ka nagiti kwarta ngay nintad mo kanyak. Si kagayam tayayatag, Toto. Wana, saan ka na sinaan? Di dya lalaki ti sinaag. Sikat tayayatag, saan ka taray dya nga Alvin? Kasapulak ti tulong mo. Pangasim, kasaritam ni Toto. Ibagam dagiti imbagakan ka. Ngam, kasano ni Alvin? Sigurado matla kaguran ako ni Alvin numaman na ti maipapan ka ni Toto. Iso na sa isaya atla ni Toto ti piliyakon. Tapnawan ti bayadak. Aniya? Naku na ngamin asingiran na amin na naititid na kanya kakwarta. Kadak kalagat at dayjay, friend. Please, tulungan na, Kweng. Makamuditan. Basta kasaritam ni Toto. Sige. Di ka madanagan. Siyak ti makaamo iti dahin ta. Siyak ti makapaniknek mang Toto. Pudno ti imbaga ni Beth ken ka. Ni Alvin tinangala kadagitin intod mo ang kwarta ken kuana. Weng. Iso aday dyan nga Alvin ti singirin nyo, sir. Saan kat atigayam ko? Ay. Nasingpot tigayam ko, sir. Saan nga minasarasardangan da dyan lalaki? Iso adi na masinaan. Patsundak ko mang Tuto. Inosente tigayam ko. Awan mading intensyon na kin ka. Sapay lang ko, tawan to ti pagbabawyam iti kasting naramid mo kanya. Beth. Ay-ayaten ka, Alvin. Ngam, masapul nga aramidag ti kastoy. Tapno. Boston, jak kasapulan ti palawag mo. Tanaglawag ti naramid mo. Panangluko ti naramid mo kanya. Inalilaw naklang. Alvin. Inalilaw naklangaruden. Pinadakas nakpay iti lalaki anang isukotam kanyak. Ngam amo ti Diyos tinapasamak. Patsyak adi nagbaybayan. Binay palubos, ama irubuak. Tamo na, ngawan kinapudno dagiti pampabasol mo kanyak. Weng. Oh, Beth! Si kamat kayam! Apeng itakala nagpakita. Ala, sumar ka. Agyaman hak. Naglibasak. Inlibasak ni Toto. Di nakparwaran ni Jebalay na. Kaya rigak ti may sa abalo ni ti pampamayan na kanyak, friend. Anya? Kaasi kamot nga rod no kasta. Agpadata nga pagdaldalanan na ita. Apay. Iniskam na kay boyfriend ko. Interay na amin na kwarta. Awan na bati kanya nga oray piso. Anya? Inalilaw nagdadya lalaki. Pinanamnaman naglay ti awan. Nakarma ang samat ten.
Gapo iti panangkan kanunong ko iti mading raramidem. Pasensya ka, Weng. Gapo kanyak. Nairaman ka na nagbasol. Nagulbod ka, gapo kanyak. Sorry. Pagbabawyak na diyang inaramid ko iti kalabas. Oray siya, friend. Ita, mapanunot ko dagiti bigdot ko. Agbabawi Yam naladawin ti amin. At dapay kung daway ta nga agbaliweng. Ilintag ta dagiti nagbasulan ta. Agkamang ta iti Diyos. Agpakawan ta. Kat patsak nga iturong na ta iti nalintag adana. Di pa nagbabawi, adda akanayon iti udi. Ngam si uuray akanayon ti Diyos kan kaamang ilintag, kadagiti nagbasulam, kat si dadaan amamakawan kan ka. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Imbag nga orasyo gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tintay pa nang ipatangatang di sa balimanan nga istorya, apakaadalan iti adal, intay pa'y kumablaaw. Hello, kini Aida Garcia, ni Priscilla Luzano, ni Nora Payon, Noemi Santos, Adoracion Carion, dita Kingdom of Bahrain, kani Valenzuela Jilin, dita Pangasinan. Intay nga ro dandanggan ti episode 171, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Ayan nga tanday dya, Joyce. Kuna na anak kasangputan diti pagadalan. Ngamawan mat. Mangrugin ti exam, ngamawan pa ilang. Nasaya at nakita ka insan. Ha? Ni, di nakman awawagan iti insan diti pagadalan. Nakababain. Ha? Ala, ibagamo na niya ti ibagam. Tapno pumanaw kan. Joaquim, ang mga no ad extra kwartam. Umutang ako mga ore 50 pesos lang. Aramatag ko maapagpaserox. Anya? Exam? Ngamawa na pulos kwartam? Ay unay kamutan, ani? Kwa ngamin insan. Naira na ngamin nga awan kwarta ni nanang. Isong awan na itid na kanya. Awan bibiyang ko na awan aramatam. Saan man na siyak ti pagutangam? Ingkagsapol iti sa bali? Kung naman lang asino matday jay, asaan nga kasapulan, friend? Kasinsin mo pa. Ay na, nalabos mo ti panagsasauna. Wan nga ron, friend. Nabainanak itay iti kaadwan ti tao. Sapay nagpigsa ti sa una. Ay na, di kanton umut-utang kan kuana. Awan lang nga ro din ti maitid na. Pagsasawa na kapay. Unay kit din aya ti anak ti Baanang. Wan nga ron. Jakmat ngamin makontak ti cellphone mo itay. Kat iso ti naira na anak kita. Iso nga iso ti nasit ka. Ay, pasensyakan nalubat ti cellphone ko. Aguri ka. Alam ba ti 200? Isupay la ti aramatem, Di mo ulitin nga umutang iti kasinsin mo nga awan asin na. Agyaman ako unay, friend. Naimbaglaangan tada ka. Di ka madanagan. Bayadak to. Inton addan maitad ni nanang ko. Ay na, pasensya ka na nako. No inted ako majitangdan ko anak ilabada. At ako mainted ko kan ka. Saan ka kumangagot utang? Ayos lang, nanang. Naimbaglaangan tada ni Francis ang nagpautang kanya. Kasta ka de. Mala di ka madanagan anak ko. Apa man amaalak jitangdan ko.
bayadam to ti utang mo. Kandi mun ulitin ti umasidag kinikim. Wano ora asino kadakwada. Nanang, Saan kumat ngay bagbaga aguraem ita? Ti kanyak lang, katapno saan da ka apagsasawan. wen nanang, talaga saanan ang maulit. Diyak kayatin ti mapabainan. Ay na, gusto lang dayjay nga inaramid mo anak ko. Utang da nga utang. Wen nga rod Pinabay na ka iti kaduan ti tao. Amin na riga ta mapaspasaran da ita. Baso lamin ti nana. Inunanan to ti kinagarangganjang na. Oh, anya ita. Iyawan na talgit at trabaho na. Day tangarod ka tatang. Bareng saan mo ta maipada ni ani kankwana. Ay, sapay la kumaah ang panagkunak. Itikas dya galad na. Imposible asala maipada iti nana. Aga nakabalasang dayjay. Ay, kasanon ti panagadal ko, nanang. Awan mat aramatak a kwarta. Dayta nga rod ti parikot ko ita anak ko. Manmanumot nga minun ti agpalaba kanyak. Saan akas idi nga inaldaw. Nanang, anya nga tano sumardangak pa ilang iti panagadal ko. Ha? Wen nanang, agsapulak pa ilang iti panggadak. Narigat mo't numang namnamaklatan kada kayo. Kan may saan nga umdas ti matmat gadan nyo para itinaldaw-aldaw akasapulan ta. Ang anak ko, sayang ti panawan. Dualaangan at awan agturpuskan. Bayam asyak trabaho para kadata. Kumaan nanang, ngam awan nga rod. Maawatak mo ti sitwasyon ta. Sana bale, ituloy kong tumatlaang ti agadal. Agurno nga klaang. Ala, at dalatakan ka, anak ko. Ay, awan at talaga ti maaramida, friend. Ay, Day talaang ti choice ko. Ti agsardang pailaang. Marigatan ak ngamin may papaniti kwarta. una yan. Ngamin, saanin nga umdas ti matmat gadan ni nanang. Kasano akon nga, friend. Di awanan ti best friend ko di school. Sana bale, ituloy kong tumatlaang. Siguro, kalpasan ti atawan. Maasyanak ngamin kininanang. Awan mo ti sabali at tumulong kada kami. Oh, kita man, dua atawan. Dua matatawan asaan tang agsarsarita. Agradwarak ton Sana bale, ado mo tagiti kaadalan taklos mo. O di isuda pa'y lang ti kasarsaritam. Ni, itaman payasan mo akadwa ni ani si kabakla. Ha? Apay, di mo amo ang agsardengan iti panagadal na? Ha? Oh, kasinsin mo, di mo amo ti mapaspasamak. Ano ka? Anya ko mga minti bibiyang kukankwana ngay. Naging enroll pa lang amin. Isuntumot lang agsardeng. Kunamlan ka ba ilanda ngamin mo ti aggastos? Ha? Public school lang arudan ti pagadalan tayo? Marigatan da pay lang. Kasano no di private school? Awanan na. Ay, unay matanda ta panagsasaom. Hoy, kasinsin mo dayjay. Ngam kastakit din ki panagsasaom kan kuan na. Kasinsin mo dayjay. Unay kameten. Di mo pa'y katyamanan, tasan mo ang mapadpadasan, tikas iti mapaspasaran na itaarigat. Apay pa'y lang anas nga agsaw ka iti kasta? Apay gaputa da kabailan nyo iti biyag? Ha? Yee! Anya? Nagsardeng ni ani iti panagadal na? Kundi enroll, agsardeng matlagayam, kundi da kabailan. Wen nga rod amanong. Siguro, makiasawa mo tun. Sapay ko mga rod tabak nang tipakiasawaan na. Tapno dagunggunan na. Wen nga rod. Ay na, uray po utom ti kunak manong. Itisan ngagbayag, maipada dayjay kanya Auntie Linda naga nakabalasang. Ket Diyos to, tapno agpadadan nga gina.
Si kamat gayam ti masabat ko, ani. Ay, uwan insan. Ay na, dandani di ka nailasin na. Kunaklakit din no asino abakit ti masabat ko. Kasla saan ka mo tinatao? Nagapuak ngamin ije bangkag insan. Ay, isumot laan nakasusoon kay tilaba. Ala, ingkaila kon day ta. Imbag lang nga day gatang nyo iti kanan nyo nga gina. Laglagi pom anak ko. Uray anya pa'y dagiti agkakasakit nga ibagbagakan kati kasinsin mo. Agtalinaed kalata kumaana pa kumbaba. Wan nga rad nanang. Kastang una iti panagsasauna. Uray kaadwan ti tao. Anya nga ingarod anak ko. Sika ti addapan nakaawat na. Iso asikalatan ti agpakumbaba. Bayam, uray ibaga dati kayat da nga ibaga. Nanang. Ala, di mon panunutan dagita anak ko. Bayam, makaamiris dan tumitlaeng. Si kamat ti masabat ko, Linda. Rabin, ngamita ka lang nga agaway. Wan manong, nag-overtime makije bangkag. Apay, talaga nga awanan ti sabali pagsapulan niya. Malakse, di ti panagmulmulay o di bangkag. Sapay nalakatin atang kita. Dahita nga men, no dimngag ka kumakadagiti naganak ta ide. Saan kumakasto ti karigat ti biyagyo ita? Manong. Bagbagam, di ka kaiso ng anak mo, tapno sana maipadakan ka. Mauma kayumot kumaitirigat Alangan nakastayo latan ngagnanayon. Ay, apo. Nayanak anak urapay, matay mo ila anak urapay. Manong. Nanang, umdas mat siguron ti urnong ko. Ituloy kon ti agadal. Ay katuan anak ko. Dayta ti or-orayat nga ibagam. Wan nanang, umadanin ti enrollment. Agenrolak manan. Wan anak ko. Igaud mo ti agadal. Iti kasta, saan ka ang maipada kanyak nga inam? Ano sam tayo suti kinayat mo, Maryaw? Kunak no agis-iskwila ka na imbag sanggayam. Tatang. Tangay saan ka nakaturpos? Ay, ano sam, di mapan agkargador itinatang. Tapno adamay pakan mo itinasikugam. Ha? Ano sam tirigat? Kasanuak paitan. Jakla pagaro pa na maramid mo kanyak tikastoy, Benji. Nagtalakag kan kang amlino ko naklaan. Hello? Benji? Hello? Anya ti kayat asawain, tinanggag ko asaritaan niyo iti kaayan-ayat mo, Tata. Agpudno ka man! Pagkawanan ko ma. Anyat kayat mo asawain. Masikugak. Sana kaya't ti boyfriend ko atakderan. Gapot damat kayam sa bala na sikugan na. Salbag kay kidingag kapsat! Awan sirbeti gastos mi kada kayo! Pagkawalan ko matatang. Aklo nagtinagbidutak. Among friend, proud talaga aki sa'yo. Ha? Agasam na Dua atawin na nagsardeng ka. Ngam fresh na fresh ti panunot mo. Ay na, sa bali at talaga no nasirib ka anya. Kitaan man, agradwar ka itan. Sigurado, maala ka adagos iti trabaho. Si kamot, friend. Aday taka man ako na ako. Ay, ungayam, nadamag mo tinapasama ka ni Kim akasinsin mo? Ha? Apay ni Kim, nabayag ajak na kasarsarita. Ay na, no jak agbidont, masikog sa. Katimat Mario akabsat na nakasikog adi? Diyak ka mo day ta Husto da dyan napasama kadakwada.
Tapno maamiris dati bidot da. Kaya dagiti panagsasaudakan ka nga kakasakit. Ay na friend, saan ko mat apakaragsakan ti kasi pasama kadakwada? Maasyanak nga rod kadakwada. Ay na, day taman ti may sa akay kayat ko nga ugalim, friend. Nakaanos ka, ken napakumbaba ka. Maragsakan ak unay, iti panagturpos mo, anak ko. Agyaman ak nanang. Dayti abaligi kat para kada kayo. Kamaudyanan na. Ininutan amaragpat ko ti arapaap ko. Wan, anak ko. Mamati ak akabaalam dayta. Wen nanang, kalpasan ti panagradwar ko. Sapay ko mata makapasaak iti board exam. Iti kasta, makatrabaho ak matan. Tatang, amangan nadakwar tayo. Masakit nga min ti anak ko, kat nairan na nga awan kwartami. Anya, Pangasiyo, tatang. umutang ka kanya. Ay, awan may pautang ko ka, Kim. No awan kwartayaw, ibagamit ti asawa, am tagtrabaho iti 24 hours, tapno maipay na amin nakasapulan nyo. No di mga kay kumay ti bilin ko ide. Saan kumakastoy ti mapaspasaran nyo ita? Tatang. Gusto lang, tapno mapadasan nyo ti rigat. Magsapul kayaw, iti trabaho yaw. Manggad kayaw, tapno adda kwartayaw. Anya? Mapan kagsapul iti panggadam iti syudad kunam? Uwan manong. Ngamin, awan mo't nasaya at apanggadan dito lugar tayo. At least iya syudad, ado ti pagtrabahuan. Anya ko mati sa pulom at trabaho ijay. Kahit awan mo't maiparang mo a diploma. Uray food server latan Anusak, tapno laang ada aramatan ti pamilyak. Ngamin, awan pa'y trabaho ti asawak. Kalaat mo't ang nagsardeng da iti construction site. Kasta ya. Kahit kasano dyan anak yo. Asino ti mga iwan no bilang. Nilakay ko na manong. Total, awan pa'y mo't trabaho na. Iso asyak pa'y laang tagsapol iti trabaho. Nalangaro dading ko. No da pagtrabaho ayaban naktumat Dito'y matjimbaga ni Joyce apapanak. Ato ti tao. Sa dino nga ta ti pangisabmita kiti resume. Kim! Si Kamat Kayam! Wen! Kas makita tiyak nga rod. Ay, si kaji ibagbaga ni Joyce agayem na nga umay agaplay dito kas food server. Ay, wen! Siyak! Sa dino ka diti pangisabmita kiti resume. Okay. Agtugaw ka pa'y laang, Wen. Oray nak dito Ayabak ti manager me. O sige, agyaman ako unay. Ani? Diyak lang pagaro pa si kagayam ti manager iti dayto analatak apanganan. Wen insan, kaasi ti apo. Naawat ak asigod kalpasan ti panag-take ko iti board exam. Naggasat ka matan, insan. Agyaman ak insan. Gapot na awagan na kon iti insan. Ha? Saan na kon nga ibain akas idi? Ay, pakawanan na kumainsan. Gapu iti insan na nasayahan nga nararamid ko idikan ka. Ay na insan, awan day jayan. Lipatan mo day jay. Tinapalapas kat napalabasan. Agyaman, gaputaman nakaawat ka kasinsin. Gan, napakumbaba ka lata, insan. Wen insan, taday ta ti insursuro ni nanang ko kanyak. Ti agpakumbabalat ta. Kinapuno na, insan. Mababainakan ka. Awan rupak nga iparang kukan ka ita. No amok la kumasi kagayam ti manager ditoy. Mga no, jak nagtuloy nga imay. Ay na insan, awan ti rumbang apagbainam. Gapot na awan mo't sabsabali ka data. Agkasinsinta. O sige,
Mabalin mo ti mangrugiin ton bigan. No napakumbaba ka, at dantulat taal daw arumang ay ka. Ngem no managtagibasit kay tipada matao, awan dua-dua a bumagsak ka. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao, musical scoring, Eli Palacio, insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.